की खबर का बातें से टीवी ka umdi basnyam bat penjasliang Omrupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. U Dr. Lichumu Timuri, MBBS, MD Medicine, DM Cardiology. U Dr. Ubasumar Klong Snam Bat Kithit Snam. On Sdang Yakajing Sumar Naduka Shitrik Ulbeat Arajar Arfusan Hawallan Hospital Shillong. Uba Manuel Baduar, ubalong ukutong jong kaseng Kongres na laim kerap malki konstituensi. Ula penpau ya kajing sengau kiaban lam, baki don kipat ba haki polling station, kibaya syongkai syarut syakiar, hendrai kibam yang setia haulan ban apali na kebentaban yot hem ya kavun. Habaya krem bikla patai kubur, hadian bawla dab antep ya kavun, uba Manuel Baduar ula kentho ru kendian, baka Article 371 ke pentelot ya ka District Council, bat ongru baka ni ka Article 371 kan pentelot wat ikilat jingada baka jait benriu khasi ka yo, na ka 6 schedule baro shikata. Just come you what the kadang be of course baru sekarang ni lah ya yang kantam sini sini nombor song bang dan mentah jadi ya yang ini sini nombor song kat bangila bangila ya room ni mana tu ya kinam ki yang bangila tu kinam ki yang bersama dan beri pengirong dari abangnya room tinggi bersusu yang keren ni kemat kapang juga kongres ni keren kemat kapang juga jong berkata kejing sukia kata ke imlang salang ni kan ngadan hi ta jing berman ngapet hani nong song kala compare hin dia kila khamduna hi ti bri ke bayang ka ru subak besu apsa be bobon hi to pai ya sang ni tama banong makan du hi kata jing du to kam du hi kedang don hi tang mentang na ngawan dum le skul du ni ki shoka bi habahar ya smo khia hi banong mali i ba kilong tu kan bre athai nga ke jing nang jing start jung le khasi jung ni khasi khara jung ni ang don kampi wan pen kham khia kan ini baru khoi ka jimpet junga ketika jing telot bagi jing teko jongka puli putih padang ila be ong bang yapun ke skul ru ngasai nga jing hikai hi kaduna kibriu teng-teng ke jimpet kam kimpat poi kata ka jing perkhat ke bala kham benia tengah isen ai ha show up be kuntu ma terus kawai pangatai nga hayan nong masong ri di pemelin Atai kadi jing penglin untuk mencuahi batla buan kini kena nikmat bakwa masyutiet. Atai kat ipau bahai ni yang komik bah kam dalong belong cuai-cuai. Dengan isenai kan tambah napet pat pai jung kan mensong ki babon hite ki la phe. Kabani kong ate kadi komno kar kom gi ni rekam hapo district council sina ki an ki ba kham khlan ki an ki ba kham khlan ki an ki ban kham te lakam kantam ni kini kejadian bakalah mo napit wat ka employment sector macam orang ikala bandai ka industry ka peru kamat bahap kamat bejungi te kadiban sina ka reservation ka bakam benya ndi macam orang ba ka reserve category macam okam khasi tang ka kam sal pulau ka kam samsha ka kam upgrade te kata tenya hap nama ba company si peru play ni Kamtam ki factory semua ki bela den ka set up bela he sisa ni bela de ban ai kam ki khasi ka kam ka bakam pentiu kan ti ngalaju ong bon sien bagi dan gitu ki level mo ki dan ki department repair kan ki sales and marketing ki research and development ki procurement ngaju ong bagi dan ki level ki lower level management middle top level ka jing kwa jungi ka long ba ladangi ai permit ini ban pilih ni di ban ai ru jing te la kam ka kham ni ni dai ban sha wat ikini bal don lupa ru in hab ya khot iki shong lang mat ki pen mi de ki wi an ya discuss lang mat teng teng ai sen ai ki khna khasi jungi ki la pas bah ki di apply kam ka kam ki ong ni don kam experience sang snam tu unya tre she ai pilih man yo ta experience sang snam post nam tu unum yo kam lan ru andai hapo ki companies per ki dan kita mi khot ki management trainee MTs mah jadi bandan kan ketua reservation wat iki MT ru teng ki kena kila pas BA kila pas BCom ketika NEP mentalai ka fokus bahagian mana kita ki training ki mana kita ki industrial training
kini ki kena kasih jungi ki di New York kan menrung itu ki company per ban le kata industri ni tengah try suki ngomong bangi la ban le si sene ini ke jing kongsan ke kham hakmat ke ban penli di kita ki kontek na bo kena jungi New York ke exposure New York ban etri gitu kam sayok ban ai ban no senyang lu siki mo te suki kajat bener ki kita banding kong ni bo buan pin da sukanya kata te ban te si sahi kan Orang berkentir hijat benda cakap buan kita balak ni. Wat nak ipuli putih tu masa ini na district council ni hab long involve hi mende mencu betang sarkar state mak sarkar state na pengai education te kampoi se tu. Dela dangi na tingi ki ni mana ki dia ki ba campaign teng kala ban penyu ru sarkar state ba kam esikan tu ode apakah district council kana benda ini penting. Jadi kuat juga kalau berfikir ke cucu kan ke district council kemudian ke department tang manusia kerok aja lah ke district council ke department banyak senaan ni ke an jadi nama tajung no cuki jat bendri ini dia masuk ke district council ke tengkam kata ngomong ke office kalau ban income fund tambah ngomong pak bagi ke office ke bala de ke profit center office ke bala no kata hati ke kamar ni kena mikhan ke sing sepet kemudian penyat dengan apa yang apa Tujuan dia ni keren kemudian jumentoi ngasih kentui ki parti ki pakwa banwana ke 71 bakinwan hamid bane keren kemudian ban picture lai bi chupat ba da jing sutu ng humor way kemudian lai chupat ba da ngila yo sutu lang da ngila ya tai nia lang kham bania bal asi kala poi kita ko consensus ba kalong na kamnong ban chulai bi chupat ba mi om mangi demand be kani ni kwa be kani long teng kapani ke jing kapani ke jing bencu hono ndi ngan mong ke jing ko ndi ke jing lekot ke jing berkat ke ai lat ke politics dia pimla bencu okat balik kat dan kam ngak di menlong ke politics ke di men selok lang berpelok dan sepoi kata ke kepala si ke jadi balik ndi kat ke jing berkat hi jo ngar mala penong kata kan ni di berkat cimet ke 371 ke betulan ke district council kata pimla belen nim kwa kata hak jemput kali ni teh idang dan kita jemput baka district council menna menona syakmat kata ketika jemput lem nak kalian jom kongres su kan dekat district council bantuan hai ka artikel 371 kan penduko bahkan pentelat sisai ka kata ke protection ke bengion ka bantuan nak schedule 6 te kan pentelat hak kata ke jemput pentelat kala ban kata ya ka imlang sak langjungi hadin tengah ju ong hi barbar ba nai pat yak ki wen tan ai pat ya pen i ji klut tan chut ba ki di bene shong company in so one shot tech subject specialist ya keren haswa and then say pet in kuno long tapan pencuong kita yang ai simat tengah mujur ada kadang ke debate tengah against it kalau apa